Allah Taala bul alamda öz kudreti menen, öz kaloosu menen kalaganday jaratkan. Kандай эле bir adam özüne üy kura turgan bolsa, oşol жердин üydүн ээси oşol adam bolot. Özünün kurgan üyünün kaysıl bölmösün emne kılарын özü bilet. Kaysı bölmeni aşkana kılat, kaysı bölmeni jatakana kılat. Üydün ээси болгондугунан özü kalaganday bölüp koyot. Эми аны келген конокtor жок биз ашканага тамак ичпейбиз, биз жатаканада тамак ичебиз дей албайт. Себеби ошондой тартип тештирилген. Ошондой эле bir өлкөдө өлкө башчысы, падыша bir жерди мектеп деп дайындаган, мектеп куруп берген. Bir жерлерде ойной турган, сейилдей турган жер кылып дайындап берген себеби өлкөнүн падышасы. Эми адамдар айта албайт, жок биз мектепте окубайбыз, биз сейилдей турган бакта окуйбуз дей албайт. Себеби бул bir тартип, bir эреже. Түзүлгөн тартип, эреже боюнча жашайт. Эми падышалардын падышасы Аллах Таала дагы жер бетин жаратып, жер бетинен мечиттерди Аллах Таала ыйык кылган. Биз өз алдынча жок мечит ыйык эмес, үй ыйыгыраак деп талашпай эле, ошондой болсо, ошондой боло калсын деп кабыл алуубуз бул bir тартип. Албетте болот кээ бир адамдар, акылы менен анчалык достошпогон адамдар Аллах Тааланын дагы түзүп берген тартип эрежелерине акыл иштетип, ошолорго дагы аны дагы иликтеп, териштирип, эмнеге андай? Жок, Аллах Таала жер бетинен мечиттерди ыйык кылды, мага ошол ыйык. Жер бетинин баары Аллахка таандык. Каалаган жерин ыйык кылат. Эң ыйык Масжидул Харамда Аллах Таала ыйык кылды, Каабаны бардык мусулмандар барышат. Адамдардын ичинен Аллах Таала пайгамбарларды ыйык кылды. Биз дагы аларды ыйык, урматтуу тутабыз, ишенебиз. Ал эми айлардын ичинен Аллах Таалам 4 айды башка айларга караганда ыйыгыраак кылды. 4 айды. Күндөрдүн ичинен Аллах Таалам жума күнүн ыйык кылды. Түндөрдүн ичинен эсе Кадыр кечесин ыйык кылды. Эмнеге? Себеби кожоюн. Аллах Таала кожоюн каалаганын жасайт. Биздин ишибиз ошого макул болуу. Ошол ыйык 4 айдын биринде биз азыр турабыз. Мухаррам айы. Бүгүнкү күн Muharram ayının 4 iyul bolsa 2025 yıl Muharram ayının 9 çislosu 1447 yıl Hicri yılı. Hicri yıl degeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayık Mekke şaharından Nurdu Madina şaharına köçkönde oşol günden başlap Hicri yıl sanak kalendar baştalgan. Bugün oşonun 1447 yıldın 1. ayının Muharram ayının 9. çislosu. Erten 10. çislosu. Bul ertenki bola turgan gün turalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözleri Peygamberimiz Madina şaharına köçüp gelgende karasa jööттөр uşul күндө орозо кармачу экен. 10 Muharram, эртең. Анан сурады бул эмнеге байланыштуу орозо дегенде айтты, ушул күнү Аллах Таала Бану Исраилди Фираундан куткарган. Фираунду сууга чөктүрүп, ошол Муса пайгамбардын элин сууда залым падышадан Фираундан куткарганда Musa aleyhisselam orozo karmagan ele.
Ошого biz dagы бүгүнгө чейин калтырбай орозо кармап келатабыз дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Hazreti Musa bir тууганым жасаганды мен дагы жасаймын деди. Бирок жөөттөргө окшоп калбоо үчүн 9-уну кошуп же 11-ини кошуп орозо тутууну буйурду. Демек, эртең жана бүрүс күнү 2 күн орозо карма. Бул орозо тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Рамазан орозосунан кийинки эң сооптуу орозо ушул деди. Рамазан айында 1 ай орозо кармайбыз. Бирок Рамазан айынан кийин эң эле фазилеттүү, сооптуу, пайдасы көп орозо эртең жана бүрүс күн кармала турган орозо. Албетте күн ысык, узун. Сообу эмне? Ки ошол туткан орозо өткөн 1 жылкы биздин жасаган ката кемчиликтерибизди Аллах таалам кечирет. Муну Ашура күнү деп айтылат. Жана бул Ашура күн тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсыл адам Ашура күнү үй бүлөсүнө тамак ашын кеңири кылып берсе, 1 жыл бою Аллах таала үйүнө, дастарканына берекет берет деген. Баары бир үйгө азык оокат алып келебиз. Эркектердин милдети. Бирок ошону эртеңки күн кичине өзгөчөрөөк кылып, башка күндөрдө албай турган нерселерди да кошуп, кичине кеңири кылып алып келе турган болсок, Аллах таалам биздин үй бүлөбүзгө жыл бою азык оокатыбызга, тамак ашыбызга Аллах береке берет. Эми ким алып келе албаса, ага бербейт, ал ачкадан өлөт деген маана эмес. Болгону бир жакшы үмүт, жакшы бир амал. Ар бир маселени дегиле ал дини маселе болобу, дүйнөлүк болобу, ошону туура так түшүнүүгө ар бир адам аракет жасаш керек. Ар бир адам өзүнүн түшүнүгү боюнча башка бирөөдүн билимине, башка бирөөдүн кесибине же айткан сөзүн сындаш туура эмес деп айтыш оңой эле. Мисалы бир адам соодагер, доктурлукту түшүнбөйт да бул адам. Же болбосо доктор дини маселени түшүнбөйт да бул адам. Ар бир адам өз кесибинде албетте эң күчтүү, эң чебер, эң мыкты болуш керек. Окуп, изилдеп. Бирок башка бир адамдын ошол адам өз тажрыйбасын, өз билимин айтып жатканда, жок бул туура эмес деген бул кичине адепсиздик да. Ошого түшүнбөсө эгер, биз түшүнбөгөн нерсенин баары туура эмес болбойт. Биз түшүнбөгөн нерсени сурайлы. Мисалы кээ бир адамдарда мындай суроо жаралып калышы мүмкүн. Эмнеге биз бардык адамдар арабча учурашышыбыз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Түрк болсо да арабча учурашыш керек. Немис болсо да арабча учурашыш керек. Ар бир адам өз тилинде учурашса болбойбу деген суроо орундуу эле суроо. Пайда болот дагы эмне дейт? Биз өз тилибизде учурашабыз. Ошону эгер барып муфтийден, муфтиятта алымдарыбыз бар, мыкты, чебер, күчтүү сураса, билбегенди сураш керек. Шифаул айи ас-суал. Билбегендик бул бир оору, анын дарысы тактап суроо. Мен ушуну билбейт элем, ушуну мага түшүндүрүп бериңизчи десе, алымдар айтат эле. Араб эли бири-бири менен учурашканда ассаламу алейкум деп учурашпайт. Алар сабахул хайр, котмандуу таң, масаул хайр, котмандуу кеч. Арабтар ушинтип учурашат. Ассаламу алейкум деп учурашуу бул арабтын учурашуусу эмес бул. Бул мусулмандын учурашуусу деп түшүндүрүп берет эле, бизге оңой болот эле, жеңил болот эле. Мен эмнеге арабча учурашышым керек деген суроо калбайт эле ичибизде. Бейиште периштелер бейишке кирүүчүлөрдү күтүп алганда саламун алейкум тайбатум фадхулуха халидин. Ассаламу алейкум деп күтүп алышат.
Bul assalamu aleykum misali bul Araptın je bir başka eldin uçraşusu emes, balkim musulmandın uçraşusu. Al Arap bolobu, Türk bolobu, nemis bolobu ayırması yok. Assalamu aleykum dep uçraşat musulman. Oldu mesele kalmadı. Jeke bir adamlar bir mesele uğup alışat da kıjalat bolup ele jüre berişet. Dünyany jakşı görgen, dünyany muhabbat kılıp ketken, bul günah eken, jaman eken. Oşonu misal düşünbödüңüz, tüp-tüz barıp, meçitiňizdin imamından taktaňyz, men uşul sözdü düşünbey jatam. Allah Taala bizge berse, üy berse, maşina berse, akça berse, oşol dünyada, emi oşonu jakşı görgenne günöbü. Men toora emes ugup aldım je, toora emes düşünüp aldım, kıjalat bolup jatam. Emine dünyanın barısını çıkarıp taratып salayım banda. Allah Taala sizge emne bergen bolsa, oşonu kadırlap, saktap жүрүү bul mildet. Dünyany jakşı görүү jaman emes. Al emi masele kanday bolot? Dünya kor bolboş gerek, dünyany jakşı görboş gerek degeni kaysıl adam dünya üçün, akça üçün günah kıla alsa, mına oşol toora emes. Akça tabuu üçün birödün akısın dagı jey alsa, akça tabuu üçün kalp dagı ayta alsa, akça tabuu üçün namazdı dagı kaza kıla alsa, mına uşul dünya korduk bolup sanalat. Al emi bir adam namazını da okuyt, birödün akısına da kirbeyt, al dabayt dagı, al adamın tapkan düynösü özüne adal, al düynösün jakşı görüp, kündö keçinde sanap, tıztanıp jatkanı, bu jakşı ele nerse. Bu hiç kanday jaman emes. Balasını jakşı görse de bolboyt eken. Yok, balasını jakşı görsem nege bolboyt? Bir adam Peygamberimizin janına kelgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün neberesi Hazreti Hasan jana Hazreti Hüseyin. Hasan Hüseyin iki neberesi var. Oşonu birösünün çekesinden öptü. Janakı kişi aytdı, mende dedi 9 oğlum var. Birösünü de öpkön jokmun dedi. Peygamberimiz aytdı, Allah Taala senin jürögüңдөн mehrimdi alıp salgan bolsa menim ne günüm dedi. Adam öz balasın jakşı görgön, bu jakşı nerse Allah berdi, jakşı görüңüz, çekesinden öpüңüz. Birok balasının sebebinen adam balası bir günögö kirip ketpеш kerek. Men balama uşunday nerse alıp berişim kerek dep balası üçün birödün akısına kirip ketse, balası üçün namaz kaza kıla alsa, anda mına uşul tartipte jakşı görүү jakşı emes. Özü jaşoo жеңил эле турганdır. Jaşoo ançalık tatal, kıyın nerse emes. Bolgonu ar bir meseleni doktorlardın aytkanı dagı bizge ötölü oңой. Eger oşonu tuura düşünsök, surasak, taktasak, adam balası bir nerseni bilbeyt, anı taktap bilgisi de kelbeyt. Je tekebirçiliktin sebebinen, je jalkooluktun sebebinen ökösten tuura emes. Adam balasına jalkooluk bul Peygamberimizde jok bolgon sıfat, jaktırbagan sıfat. Al emi tekebirçilik adamga jaraşbagan sıfat. Uşul ökösünün sebebiden adam köptөгөн jakşılıklardan koru kalat. Uşogo kiçipeyildik, bul Allah'a jakkan bir sıfat. Bilbegen nersesin suragan, surap Mekkeni tap degen söz bul beker aytılgan emes. Oşonduktan her bir meseleni bul ustaçılıkka tiyešelүү bolsun, dıykançılıkka tiyešelүү bolsun, soodaga tiyešelүү bolsun, bala tarbiyaloogo, dini mesele ошол öz alımından, öz bilgen adamından barıp surap, taktap, bilip alуу bul bizdin mildetibиz тургандар. Sebebi adam balası kata jasayt iki sebepten. Biri bilbegen sebepten, biri unutup kalgan sebepten. Bir ayılga, ayıldın kiriverişinde bir çoğun bir sungur var eken. Çoçun bir adam gelip oşol yerge düşüp ketiptir, kıykırganda el kelip çıkarıp oy sen nege düşüp kettin dese men bilgen jokmун da. Uşul jerde sungur var ekenin. Ekinci gün kayra düşüp ketet. Kayra kıykırsa el kelip çıkarganda bugün emne düşüp kettin dese unutup kalıptırmын deydi.
Adam balası kata jasayt, je bilbegenden je unutup kalgandыкtan, oşonduktan bilbegen nersesini sorap bilүүnü Allah buyurgan Kur'anda. Fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Sorap taktap bilip algıla. Bilgen adamlardan eğer bilbeseňer. Kebir adamlar bilbeyt, birok bilbegenin moýnuna albaytdy. Jok, men uşunday ukkam. Tekebirçilik degeni mına oşol. Hakikat aytılsa kabul albagandyk tekebirçilikdi. Misalı bir adam 2 jerde 2 8 deyt. Bu 2 jerde 2 4 dese jok deyt. Dalil menen alıp gelse, matematika agayın alıp gelse dagı ne deyt? Jok, men agayın başkaça aytkan. Uşul tekebirçilikdi. Adam balası hakikat gelgende kabul alış gerek. Kiçipeyildik kılıp barıp sodagerden soraş gerek, siz kanday önüktüňüz. Kim kaysıl bagıtta önükküsü kelse oşol bagıttagı en aldında жүрgen adamdardı birinci sıylaş gerek, ekinci keňeş alış gerek. Soda bagıtında önükküňüz kelebe en küçtü sodagerler menen keňeşiňiz. Öz өлköňüzdögü başka biz jetpey turgan adamlar sodagerler emes, özüňizdin өлködögüle iýgilikli sodagerlerden barıp soda sırlarını soraş gerek. Jana oşol sodagerlerdir artından jamandabay bulardy, haram bular, haram tapkan bular debey, jamandabay. Sebebi kim kaysıl nerseni jamandasa oşoga jetpeyt hiç kaçan. Bir sodager iýgilikli sodager bolgusy kelet, birok özünden başka bardyk sodagerleri jamandayt da, bul hiç kaçan jetpeyt. Oşonduktan kaysıl bagıttan en jogorku dengелге adam jetkisi kelse, oşol bagıttagı en astynkı adamdardy kadırlap, sıylap, urmattap, keňeşin ala turgan bolsa, anan jetet iýgilikке. Sebebi alar bilet kanday jol bar, bul uşul iýgilikke jetүү üçin kaysıl jerde kanday muamele jasaş gerek. Jana oşonu menen birgelikde misalı soda bagıtında alımlarыбыз bugünkü günde alhamdulillah murdagı zamanda emes bir oblastda bir ile alım hazır, har bir meçitin imamı alım. Öz meçitibizin imamlarından barıp taktap suraylım oldu eke. Uşul soda bagıtında maga aytip beriňiz, kanday iş kılayın. Har bir adam öz meçitin imamından surasını kalganların bir ile nerseni men jalpy sodagerlerge aytıp ketmekçilem. Sodagerler bugünkü günde en köp kıynalgan, karzga batkan el sodagerlerdi. Bunun sebebi bir öyle tuğanlar. Sodager nasiyaga alıp nasiyaga satkan sebepten boldu. Siz nasiyaga tavar aldınız, nasiyaga sat jatasız. Kimsiz siz ortada? Karzga batkan adamsız da. Oşondoy kılbasa el albayt. Jok. Nakka alıp nakka satkandı soda dep aytат. Satılbasa jok degende koluňuzda sizdin buyumunuz var. Misalı siz but kiyim satasız deyli. Nasiyaga satpaňız. Satılbasın. Koluňuzda but kiyim jok degende bargo bir nanga almaştırsaňız dagı bolat go. Nasiyaga satdyňyzmy? Emne var koluňuzda? Buyum dagı jok, akça dagı jok. Emne var? Kıjalatçılık var. Kaysıl? Erteň anın akçasyny töleş gerek da. Nasiyaga soda kılgan sodager bul hiç kaçan iýgilikke jetpeyt tuğanlar. Nak alınız, nak satıngız. Bir jıldın içinde uşunday iýgiliklerge jetesiz, nasiya menen ömür boyu jetpeysiz. Maşina alat adam. Erteň berem akçasyn. Anda erteň berem maşineni. Biz bugün maşina, üy, çoň nerselerdi korkboy nasiyaga satıp, nasiyaga alıp, oşoga jarmybız karzыбыз var, kaçıp jürebиz, jarmybız karzыбызды ala alбай jürebиz da. Oşoga tuğanlar soda iliminin birinci oşol sodagerlerden üýlenip, anan öz meçitibizin alımdары, imamlarыбызdan taktap, anan soda jasay turgan bolsak, Allah buyursa, en iýgilikli, elge paydası тийген sodagerlerden bolabız da. Bugünkü günde murda zamanda adamlar at menen, tö menen soda kılat ele, birok en bay adamlar oşolor ele, sodagerler, en bay adamlar. Mına Bukharadagı hazır 8 kılımdan köprek bolgon medreseni bir sodager kurgan. Sodager oşol jerden ötüp baratıp karasa, bir moldake sabak berip jattır bir kança baldarga, daraktın kölökösünde. Sizlerge oşul jerge bir imarat kurup bereyin, Kur'an okutkula. 8 kılım boldu. Andan da köprek. Sodager kurup bergen oşonu. Padişalardın üýleri kurgan han saraylary jok bolup ketdi, birok janagı sodagerdin çyn ihlas menen kurgan imaratı bugünkü günge çeyin turatdy.
Oşol sowdager töö menen sowda kılat ele, töö menen. Bir өлköden ekinci өлkögө. Hazır töö emes. Hazır çoң maşineler menen, samolyot menen, birok dagı emnege jok bereket sebebi uşul bir altın ereje nakka alıp nakka satmay jok bizde. Makul birle nerse ayıldagı je bolboso jana үйüңүздүн жанындагы дүкөндө nandı, maydı, jumurtka, çaydı erteң акчасын белем деп жаздырып alsa болот. Sebebi rızkı meselesinde Allah sizge berip turат акчасын. Rızkını Allah bizge күндө berip turат. Андай дүкөндөгүлөр насияга жазып берсе болот эми, ал түшүнсө болот, элдин айлыгы 1-2 күн кармалып калды, ага май берип коюңуз, нан берип коюңуз, бул сооп болот. Тамак аш, иче турган, жей турган нерсени макул дүкөндөн жаздырып алса болот. Бирок кие турган нерсе, үйдү, машинени, башка нерселерди насияга алган дурус эмес, жайыз эмес бул шариятта. Эми арам деп айтпаймын мен, төлөй албайсыз деп айтамын да. Эмнеге төлөй албайт экенмин? Себеби Allah Taala bizge sağa men Mercedes mingizemин деп вада кылган эмес. Allah Taala bizge sağa rızkı berem деп вада кылган да. Allah Taala bizge men sağa 2 этаж үй беремин деп вада кылган эмес. Biz karız alıp turup 2 kavat үй kurduk. Kayaktan төлөйбүz аны? Төлөй албайбыз да. Je bolboso küçüğüz jetpegen maşineni alıp aldık nasiyага. Төлөй албайбыз да аны. Ошондуктан машине саткандар, тамак аш саткандан башка соодаgerler тажрыйба катарында bir тажрыйба кылып көрүңүздөр. Накка алам, накка сатам. Ал сиздин бир тууганыңызбы, кошунаңызбы, ким болсо дагы, белек кылып бериңиз, бирок насияга бербеңиз да. Акчасын 10 күндөн күн берсем болобу? Кээ бир адамдар эмне дейт? Эртең берсем болобу? Караңыздар, чын-чынында эгер эртең акчасы боло турган болсо, bir күн чыдаса болот го ушул адам. Эртең берем деген бул чын эмес бул, бул калп бул, бул бербейм деген сөз. Себеби эртең келбейт да иншалла эч качан. Ошондуктан ар бир нерсени эгер билип, жакшы түшүнүп, жасай турган болсок, зыянга учурабайбыз. Биздин зыянга учураганыбыздын себеби бирден бир ошол билбегендигибиз, анан ошол билбегендикти мойнубузга албагандыгыбыз да ушул маселе. Билбеймин деген бул Аллахка өтө жагат да туугандар. Билем деген адамга деле жакпайт да. Ошого ар бир кесип ээси өз кесибинде, өз багытында эң күчтүүлөрдөн маселени өз мечитибиздин имамынан алыска кетпеңиз. Азыр мен эмнеге мечитиңиздин имамынан деп айтам? Себеби бири айдан бири сайдан сураса 2 түрдүү маселе болот дагы, 2 кошуна бири менен урушат. Ошого мечиттин имамынан сурасаңыз, сизге да кошунаңызга дагы бир эле маселени айтат. Талаш болобу? Жок. Ошондуктан интернеттен машина оңдогонду үйрөнсө болот. Интернеттен картошка эккенди үйрөнсө болот. Себеби башка тажрыйбалуу дыйкандар менен тажрыйба алмашасыз. Бирок интернеттен маселе үйрөнсө болбойт туугандар. Дараттын маселесин дагы интернеттен сурабаңыз, талак маселесин да сурабаңыз. Азыр адамдар молдолорго, алымдарга, имамдарга маселе сураганы келгенде кантип сурайт билесиздер? Мен өзүм интернеттен карасам ушундай экен. Сиз эмне дейсиз? Туугандар, интернет кыямат күнү келбейт. Ага төңкөп коёюн десеңизчи. Мечитиңиздин имамы молдоке сиз менен бирге эле келет. Туура эмес айткан болсо айтасыз, Алла ушул айтты мага. Туурабы, туура эмес билбейм. Бардык күнөөнү мойнуна ошол алат да. Жашоо жеңил. Ошондуктан дини маселелерибизди өз имамдарыбыздан үйрөнөлү туугандар. Жана дүйнөлүк кесиптерибизди ар бирибиз өз кесибибизди өнүктүрөлү. Башка бирөөдүн кесибине билбей туруп кирише бербейли. Азыр мисалы, чын-чынында ушул баарыбыз бир кесиптеш болсок, бир жерде отуруп чай ичип жаткан болсок, бирөөсү мен башым ооруп жатат десе, бирөөбүз эмне дейбиз? Сен кара чай ич дейт. Экинчиси айтат, лимон чай ич дейт. Үчүнчүсү эмне дейт? Сен дейт, бал чай ич дейт. Төртүнчүсү эмне дейт? Сен бир адам айтпайт, доктурга бар дебейт. Siz doktorsuzmu? Yok, men dıykan. Sizce? Men aydoğucu. Sizce? Biznesmen. Sizce? Moldo. Bul kişiye doktor gerek ko.
Dostordun birösü aytsa men maşinem benzin köp jep jatat. Birösü ne deyt? Doktor. Sen filtre almaştırışın kerek. Ekinçisi ne deyt? Jakşı benzin kuyuşun kerek. Bul kim? Biznesmen. Üçüncüsü diýkan ne deyt? Sen benzinge su koşulgan taza benzin. Ustaga bar dep aytpayбыз da hiç kimimiz. Oşonduktan tuğanlar doktorga tiyešelүү maseleni doktorga koyolu, biznes sodegerge tiyešelүү maseleni sodegerge koyolu, sayasatga tiyešelүү maseleni sayasatçıga koyolu, moldoga tiyešelүү maseleni moldoga koyolu, biz özümüzdün arababızı tartıp jüre bereli. Oşonda Allah buyursa sonun jüret. Azır barыбыз biri-birimizin işibizge kirişip alganбыз, toluğunan öz işimiz kalıp ketken. Oşo Allah Taala aytkan, bilbegender bilgenlerden sorap algala.